Hello, tu ni KUKI channel vezo si na bon bin liam na hi bin hi chi channel hi subscribe na ki bol nai la wai le subscribe an ki bol in lang a koma bell icon chu me en lang notification chu ola koi le chun video tha hong ki upload cheng le na mu jing the hi ti chu iga asai the win din aji chu hi chi video hi iti pha na hong ki upload ji ham ti a phat tep lo a hi ja a chu i dei hun huna ikiman hun huna hong ki sema hong ki update ji a hi in hi ja a chu nangin zong hi ta chu hong ki update cheng le ban cha na vet no mai le hi chi ho chu an bolin ti zong chu kan sei nom hin tin tu ni a hi Burma Boi Na hi hin sei hi tin ETM khatna new si update tha hong kit nai le ni in sim deu lo wai le jing le in job deu ai tai ti zong chu kain tip nom hin tin tu hin bago region lang ana sei hi tin bago region langa hi NLD information officer khat hi sepai hon mat ding agovin a hi le anazam mangin ajam mang phat na hi sepai ho hi lunghang wa ain sung chapang ho mi thum chu amanu ve ti a jong chu ana savin hi chi amat na wa hi achanu kumli chapang numai khat hi in ama jong chu anamanu vin aban le ama na ki che bom pi ain kote cha khat jong hi in hi chong chu kumni chapang na lai a hi in kumni chapang ki ti chu niaw mong na lai a hi in ama jong he anamat thawin aban le ain komte ti chu ajinu naupa kumsom le thum jong he piu a hi in ama jong he anamat thawin ain komte nupinu chuto amat thaw a hi ta chu anamanu vin police station a anapui vin pungsom le pungthum sung hi ta chu security force ho hin police station a koiwa aje mova thu ado a hi in a hin la pungsom le thum lang hi ta chu thil ado ama hon ka hepoi ti a sei phat no wa hi avel vela do wa vo to tho wa hi in a hin la ma wa hin a he mong ta poi ti agin chat phat no wa hi in ha do ke no ve ti a jong chu ni chi in kom ma amat nu chun a seizin hi chiwa a ki hol pa hi a hi le kazole akiti in kozole a hi amin chu kozole a hi in ama hi NLD adinga National League for Democracy adinga chu information officer a hi in hi chi hi security force ho hin ama chunga jong hi EPP article akoi ki no ham iti ai le February la a patna chu ama hi ginmona aneiwa his chu article 25 disaster management law chu ita chu charge a bol khumwa ama jong hi matding agot no le ita chu anajam do a hi ti jong chu iga het theiding wa kan sei hintin aban le hi chiwa malamain township kitina a hi mon state a hi in hi mon state na jong hi edol ni hi police ten anaman kit novin aji chu ama ho jong hi anu te apate ho university academic nga natong a hi vin a hin la hlani lang hi ta chu ahung lo phat novin haptani lang hi academic nga chu university a hi achi lo phat no wa chu ain kote he anamat no a hi in hi chi ain kote anamat na wa acha te amat na wa cha cha te asei dan wa chu amao hin hi chi military regime noya hi na ka tong nom ta po ti a chu ananga wa hi in eta chu achi nom lo phat no wa hi ai chi acha te jong chu anamanu ve ti jong chu news a ko na chu mu a hi kit ne tu hin kachin lang anasei hi tin kachina jong hi Christian ho hi ta chu asu gen thei ve a ho in bang ho jong asu set pe win a get ho jong hi ta chu a pe la ve ti chan ge ya hi news mu a hi in tu a hi KBC hi han lang aban le Catholic ho hi han lang hi jong le ama ho si jong hin dem na nasata a pewin moin township a hi nasata a hi ta chu Christian hon jong dem na anane ve ti jong chu kachin state na ko na news a chu mu a hi in hi chi KBC ho hi KBC ki ti hi kachin baptist convention na hi vin ama ho le Roman Catholic ho chule pathin ho na
kiloi khom zat chom ho jong hin demna na sata anewin hichi military regime je a hi ki khop na jong hoi ta ki chel ha thei po in nisi atawna man na ho jong a boi ume ti a jong chu na sata a report na ko na chu ana seivin hichi sepei ho hin father pan asei be na a catholic father pan asei be na a chu mun thieng lim ti chu mun thieng tho ho secret place mi ham ho mo lu thei lo na ho a jong hi a lu no vin hi ta chu ho in van ho jo se jong hi a pai thang vin anop no ma hi ta chu a chewin I ma cha ho jana pathian jana ima chanei lovin na atong ve hi chi hi dictatorship ham ti a hi demna na sata jong anane ve ti a jong chu reverend ong seng in jong ana sei kit na hi aban le tarik som le thum mars ni a jong chu security force ho hin zan kim la a hi ga chewa hita hi theological college seminary kitina ho jong hi aga su set pe dano a hi in hi chi hi Kachin state capital a hi aban le doctor khalam samsonin asei be na a chu KBC president a hi in ama hi KBC president pan asei be na a chu religion a hi buddhist hen lang hindu hen lang muslim hen lang islam he jong le ama ho jo sikh hin jong hi chi to bang ho in za lo ta na to na hi anei ji po bin nang ho hi pathian nei lo na hi ve ti chan ge ya jong chu dem na anapi in aban le thu so mi ho ko ma jong chu nasata a hi chi military regime hi dem na hita chu ananein a hi aban le dictatorship a dei lo now hita chu sang ta en phon do na jong ananei ki no ve ti a jong chu ana seijin hi chi ho in ho ki su se na le ho za chom za lo ta a military hon hita na ato hi dei lo na dem na na sata a asei ban wa ama hon asei be kit na wa chu hi chi KBC mi momong hi lak som li members wal ki hi in chule KBC ho in momong jong hi zali le som ni le ko lang hi hi in hi chi to banga thil na bol hi tu chunga he ama sapen a hi in ngi ji a chu Kachin hon jong dictatorship kadai po ve ti a jong chu phon do na ananei be ke no vin a hi tu hin Myanmar khang tha ho ki phin na ana sei ki no hitin khang tha ho mi ki phin ho hin tu a hi hapta kit na ama ho water festival ti traditional festival a hi in ehon kut iman to bang wa kho aman no hi in eho a hu kut iman teong le ni khat bo a hi in a hin la ama ho water festival hi agam sunga dinga jong holiday sau pe na hita chu aman no a hi in chule mizo se kinep na hi chi festival hi ji a hi in Myanmar a dinga chu festival la jong alin pen ti a jong ki he a hi in hichi hi tu chunga akiphin ho hin young people ho hin Myanmar young people ho hin boycott boldinga hita chu announce ana bol kit tawin hichi hi alang pi a chu April tarik som le thuma pana ki panji a hi in hichi tu chunga hi taloding military hon a rule chana hi hichi water festival ama ho pawa chu Thengyan water festival ti a jong a sei jiu a hi in hichi annual Thangyan festival jong hi boycott ki bolta ding military hon a rule chana hi hichi ki bolta loading a hi ti a jong chu mi pi koma het sa na ananeyovin mundang danga heta area choma jong hi za loadinga nasata gi na ananewin young people ti ho hin hichi boycott ke bol na ji hi tu chunga mi tamta thi asopi a unaw mi zanga walang thi ho po na ji a hi chi boycott ke bolding a hi ti a jong chu nasata a phon do na ananei ki novin hichi wa jong hi nasata asepai ho hin ipi an bol kit deu ham ti jong he ki hakit lo a hin la young people ho hin
tu chana hi chi phon do na anei wa mi pi ho henga hi chi water festival hi man ta loading ti a chu het sa na jong ananei ve ti chu iga phon thei ke no hin tin tu hin yangon langa doctor ho sepei hon hita chu atup movin aban aman pan ta ve ti jong chu het na hi in yangon lang hin sei hitin yangon na police hoi ta yang bol naw hi news khen khat chun a sei be na a chu tu chana mi ki tong kho hoi hi aki jendam thu je wa hi ama wai lung hang wa sepei ho nurse ho ti clinic ho hi attack an bol pan ta ve ti a jong chu news in pho het sa na an nei aban le witness khat in a sei be na a chu Saturday ni a jong chu yangona hi doctor khat Mayangon township kiti na muna hi doctor khat jong hi EINA patna an kaido ovin a khut anung langa kan pi win alu changa hi plastic vom khat nga amaya to movin hi ta chu police ho hin anakaido oveti a jong chu report anapikit nin hichiwa doctor amat pau hi ahile doctor Khin Yo Min Sio akiti in Kyo Min So kiti ahi in aminu hi asei ha ka saji in aban le professor ama hi professor university a professor ahi in University of Medicine Yangona hi ama hi professor ahi in aban le ama hi CDM a jaw ahi ti a jong chu phon do na ananei ki no bin ahi hichiwa doctor amat pau hi orthopedic surgery ahi in orthopedic nga hi orthopedic lang doctor ahi in ama hi University of Medicine kiti yangona hinatong ahi in professor ahi in ama jong hi anamat no hi in amu hon asei be na wa chu ama hon ichi doctor amat dan no hi criminal ho kimat na sanga jong na sajo ahi ti a jong chu ana savin alu a hi plastic voma hi ta chu amai chu nuwa a khut hi anung langa kan pi wa hi ta chu apui jengo amat dan ho a hi lo la get ho khet dan ho an su dan ho bang chu avet no vai le chun mi phalo ta akiman danin a bol jeng ve ti a jong chu amit na mu ho chun hi ta chu report anapikit no win ama amat jo hi hita protester ho kitong kha ho hi ama hin mi tampi jong hi ana jendame ti a jong chu ngo na anei kit no win abana asei be kit na wa chu hi chi doctor pa hi acting minister a jong hi CRPH a hi acting minister a jong pang a hi ti a jong chu het a hi in hi choi iga nai le mi pi la a jong hi mi phalo tam ta sepai ho CID tam ta dana hi an sevin hi chi je a chu mi pi ho jong hin ama ho la ama ho na san ge a jong hi kita san jo talo a hi ti a jong chu phone be na ananei kit nin a hi news in asai kit na a chu hichi doctor le nurse jil ho a chule student ho medical student hichi university a simlai ho jong hi first year ho chan ge ya hi izat ham khat amanovin amat jo wa jong hi hichi police custody a pui ma sang wa jong hi vo kita vo ji ve ti a jong chu anasai kit novin aban le hichi tu la hi hichi medical lang a hi lo le doctor nurse ti ho lang hi nasata en hi ta chu target and ball ven tu chana doctor kiman homo mong jong hi mi som thum lang awal tai ti a jong chu news a ko na chu mo a hi ki nen ni cho i ga vet nai le se pei ho hin tu chana ami vo ho a ki tong kha ho adam dam jing ho hi aga vet nai le chun apo na no ti de ham alung hang hi di dan a hi in ni ja a chu to a hi doctor lang ho hi ki eng bol hen lang hele hi chawa ko na chu mi hoi thiding a hi ti chu ta san na aneyo a hi in aje chu ama ho custody a hi mi a zen wa jong le hoi ta zen lo wai ta thi je wa hi civil langa hela mi ke tong kha
hi zat om me ti zong la a thi lo je a hi amawan a thi theina te ya hi hita hi mi pi ki tong kho a jen thei lo na ding wa hi sepai ho hin doctor ho le nurse ho hi chi medical student ti ho hi na sata a target an bol wa to a hi chom khom ding an go no he ti a jong chu news chun a sei kit nen a hi tu hin kale lang ana sei hitin kale ti chu sagai region lang hi halkhat e ho lang deu ana sei ki no hitin hi chilanga aboi na hi mi nga athitai ti a chu tu chana hi report mu ai ki nin hi chi mi nga ho hi a sei na wa mi khat pa chu garin ata li a hi lo la mi som ni lang hen abop mu wa hi ta chu a khet li izeng thala ki khian li dana ho a sei win chi mi nga thi ho hi mi thum ho hi along hi civil hon akila do manova mi ni wang hi civil len la do man lo wa hi ta chu sepei hon military hospital ka koi ve ti a jong chu report ana pe win mi pi ho chun hi chi mi thum ho chu a jon wa civil hospital hi ta chu a koi ve ti a jong chu het a hi kitnin hi chi wa hi mi nga athi bana jong hi mi som ni lang hi ki tong kha kit na hi win hi chi road block a bol na wa hi sepai ong hlailu nu wa phat ma sa ajong chu kan sei ta in hi chilang sagain region lang bol cha dinga hi sepai izat ham khat am ki tol tai ti ajan hi video ajong chu kan sei ma banga chu tu hi chu ho chu hung hlung dan a hi ta win ama ho chun hi chi tu ni jingka punga la a chung hlung a hi win hi chi thil so zong hi tu jingka Wednesday date 7 April 2021 punga la a chu hunglung a hi ven ni chawa hunglun na wa hi jan duty ho chun lampi ana block na wa choita cho duty a po wa hi chawa ko na chu hi chi hungso a hi in sepe ho hi ne ta chu thal mo kap gin jeng o mi amu mo a kap je ngo a hi in hi chiwa chu a pet na hi mi nga chu amuna chu thiden a hi ti a jong chu mi pi hin ana sei ki nen aban le amao hi halkhat hunglut bego wa tahan lang jong hi hunglut go a hi ven tahan langa jong hi mi pi ho hin na sata a hi ta chu pangbom wa homemade iti ho to a thal ja chom a hi lo le gopel ho gas ipp ham ho chu apan wa hi ta hi road hi block hoi ta bol wa tahana patna hi tahan mi pi ho hin ye ta chu na sata a boi pi wa sepai ho hi agam sunga ahung lut theilo na ding te a hi panala wa road ho a chu gari tire ho po ai lo le van si thing si ti hoi a set dim set wa hi ta chu a hal kung jeng sepai ho hi a gari a chu ta chu hung lut theilo wai chlai atan namuna chu kitang den wai chawa chu boy den lai a hi ti a jong chu a sei kit no vin ga he theidinga chu tahana hi mars tarik somni legit ni a jong chu mi nga lang anathi a hi win a hin la tu chana he amao hin ichi traditional homemade ho chu mang cha a tu chanai sepai ho atingovin sepai ho jong hin agam sungwa he lut ha sa asale veti a jong chu asai kit novin hi chi hi tahan lang tamulang ho hi nasata a hita he aboi je a hi sepai ho hin gu thima civil wana he ki vanwa clinic ho a hi lo le doctor ho medicine ki zo na ho damdoi ki zo na ho zo se hita hi kanga a kha pi wa a eng bol jeng a hi in hi ja a chu hi chi tamulang tahan lang ho a hi damdoi ho jong ki ha mu be talo aban le doctor jong hi hom the ai tai ti a jong chu news report khat chun ana sei be kit nin a hi aban le February tarik khatna ahung ki phinwa patna tu chana hi mi thi hi a hi le so jangale somge le sagi aling tai ti a jong chu AAPP chun phone do na ananezin hi chi AAPP hi ipi ki seina ham iti aile Assistant Association for Political Prisoner ti a hi ki minvo hi ven ama ho phone dung juya chu Tuesday ni ti chu jan hi ni hla lang chana chu mi jangale somget la khat thi a hi in a hin la tu ni jingka chana chu iga hi sa ma ama ho chu to
i to to lai le chun zanga le som git la sagi lang hi athitai ti a zong chu phondo na ananei win hi chi mi thi atam hi sepei ho hi demna na sata a anei win tu a hi Myanmar jungta across human right ti a zong chu na sata human right ho zong hin demna a hin nei win tua hi a chaina lang jong hongi tantin CRPH hon ana sei now ana vekit no hitin CRPH hon ana sei na a chu committee representative elected lawmaker hoto kiki thuto a hi chi NLD hoto kiki goma tu chana sepei ho cha dan February tarik khatna patna evidence ki mu mong evidence ki la a hita civil imacha tong selo ho chunga khutna hla na ho hi chi force na za na ho jong hi abona ki chom khoma lak khat le sang som git lang item evidence hi ki collect a hi tai ti a jong chu media koma cho het sa na ananei kit ni ama hona sei be kit na a chu hi chi jungta hon hi chi military hon acha dano na cha dano hi jangale somli judicial to ke to lo izat ham khat jong hi ka koi win evidence ka nei win aban le NLD leader ho jong mi som lang hi na custody wa thiden jong hi cho evidence ho jong he abona ka nei ve ti a chu military ho head dinga chu phone do na ananei ki no win abana chu HCRPH in asai be na a chu evidence ho izakai hi IIMM koma hi summit ki bolding a hi ti a jong chu het sa na tuni jingka a chu ananei win a hi nichi IIMM ti chu ipi ki seina ham iti ai le independent investigative mechanism for Myanmar ti a ichi chu a full form a hi in aban la ama hoin in United Nation body koma hi ichi evidence so hi ki submit nin tin aban le hi chi hi ama hon analyze hoita a ti chu hin ve win tin hi chi dung juya chu ama hoin thu an tan diu a hi ti a jong chu phone do na ananei ki no win a hi tu chana hi chi evidence kim ho jo se hi London na court na ti chu international criminal court na hi ki polut dinga hi in hi chiwa pat na hi global court ho ajong kyung polut nin tin aban bana hi ta chu 2011 a patna military ho cha dan adi ilodan le mipi ho chunga hunna mana ato na ho zo se hi hungki pelut dinga hi in hi chi evidence a patna hi UN in jong hi ta chu human right khela na ato na atong e ti hi a hin het pat diu a hi ti a jong chu phone do na ananei kitnin a hi to a hi ama hon a sei be na a jong chu chi AAP in jawa iga asayo Assistant Association of Political Prisoner ama ho dungjuya chu zangale somget la khat Tuesday ni ha chana chu thi a hi in aban le chapang thimo mong hi mi som li le thum a hi ta in hi chu ojo si chu igop khoma tu ni chana hi iga agop khoma hi le chun zangale somget le sagi a hling tai hi chi jong hi na samong mong a hi tai ti a jong chu a seizin aban le mi tu chana police custody a ho hi sang ni le zasagi le som nga a hling tai ti a jong chu journalist ho ko ma chu phone do na ananein hi chiwa akiman hol a hi journalist izat ham khat jong a zawna lai je ti a jong chu CRPH in news so koma chu report hiti chun anapikit nen a hi tua hi KNU ho thupon anangai kit no hitin KNU te hin news so henga thu an seina anavel hitin ichi KNU hola ajong hi brigade 5 phone brigade 5 a leader Pawin holim na ananei a hi in holim na ti chu news reporter hon thudo na anei na wa anaseina a hi in hichi Korean National Union KNU leader pan aseina a chu KNU brigade 5 hin
military ho post ni akilata in akiemo ni akibulu ta in tu a military ku ahung ki patna hi military kem ho hi outpost ni akilata in hi chu papun district nga ahi in papun district current state na ta cho kanalavin aban le sepei ho ni le cha hong ki tha ho izat ham khat jong hi block kana bol ve ti a jong chu phondo na ananei ki nin ahin la hi chiwa hi military hon air strike an bol na wa papun kiti chilai muna patna hi air strike sepei hon an bol na hi thousands ti chu mi sang lang hin in alo dal ha tu chana hi Myanmar le Thailand boldera hi song ko hom po thing noi po wa hi cheng wa khosana lai a hi win in wa koima hung ki lengam a nai poi a ji chu tu chana din mun evet nai le a safe lo to a hi le ti a chu mi pi hi gamla i tai ki sel jing na lai a hi ti a jong chu phon do na ananei ki nin a chiwa new son thudo na ananei na wa chu ken yu hin iti na gelam hichi military hon bom an hi wa hi nang hon I chana pan na la wam na nung thu deu ham na nung thu lo deu ham ti a chu na le thu deu ham na le thu lo deu ham ti a jong hi do na ananei in a hi le hichiwa KNU brigade 5 leader pan asai na a chu hichi military ho hin 27 a pat na 31 chanan mars a chu bom attack in a bolovin ahin la april tarik khatna pat na wang hi tu chana hi bom ahung nung khi nai po in hi zong le ama hon masanga pat na ceasefire kinai a hi in hi chi to banga pan an la wa a hi le hi chi ta san lo a hi in ceasefire kinai zong le tu chana hi military to ta aki kap to hi akinga di poi ti a jong chu phon do na ananei ki ne na hi chule akoi son ni na ado na wa hi a hi le nang hon hi chi mi pi ho zam na chung changa hi ipilungel na nei wam te a he anadong ovin hungnung hung kit dinga na ta san wam te a he asei na hi le ama hon asei na wa tu chana khomi azam ho chu tu chana he ahung ki le nai po vin hi chi azam ma sang wa chu mia hong son kitipa hin Thailand ho hi di dan a hi in ama hin refugee ho dinga ne la cha ho zo siang ki gon pi a hi ti a chu a savin a hin la ke ho ka ga chi wa chu koi ma chan I ma cha pe po win hi za a chu ama hi tu chana hi gamla a hi gi na ding chule ne ding ho gen thei ta in hi ti chun apang jing na lai vi ti a jong chu ana phong do in chi refugee ho ne la cha ho hi a boy win tu chana jong hi Thailand na galut ding jong hi a safe ta a hi poi ti a jong chu phon do na guarantee a poi ti a jong chu phon do na ananei in a hi aban le new son ado na kit khat hi ga packet no hi tin air strike an bol wa hi I chana Korean thing noi ho hi ato kha ham ti a chu anadong kit nen a hi la amanas adon but na a chu ngi military hon air strike in bol khomowa hi ke ho I ma ka te po ve a hi wangen ama hon a target no hi civilian ho villager ho hi a target no a hi bo ve tu a bom khi na ho zo si rong hi khopi ho ai lo le veng sung ho ngen na chu ni ta bom a khi o hi in ke ho I ma cha ka te po vin a hin la civil mi ho a thi jong tam ta au men chu le ki tong kha jong dim set na hi ti a jong chu a seizin hi chu ho hi ke ho a dinga common a hi tai a ji chu ke ho bula patna hi ta hi in a ball pi o hi ti a jong chu news ho ko ma chu a seizin hi chi ke hon kana ball ke hon military ho to kana ki do jing lai wa jong ke ho sanga hi civil ho attack ana ball jiwin civil ho hi tampi pi ana that jiwi ti a jong chu het sa na ana nei kit ne na hi aban le to a thudo abana hi ga be kit lew hen ama hon news hon anand do nawa chu CRPH in Federal Democratic Theater asim nawa hi
hi chi brigade 5 ho jong hi na jaw vam ti a chu ana dongin hi chi a leader pawin adon but na wa chu hi chi hi brigade 5 ho chet wang chu aki jaw po in hi jong le KNU leader ho to ki tho to a hi ta chu anagon a hi in KNU hi a participate na pen chile armed revolution organization lang hi mo po na pevin chule center committee leader ho to hi ta chu keu to a KNU leader ho chun pan analawin ita chu hi chi chatar sema chu anazaw ve ti a jong chu KNU leader ho hi azaw ve ti a jong chu phon do na ananei kit ne a question khatna do kit na hi ga ve kit law hen CRPH in hi chi establish federal army establish ong bol na dinga hi ipi lungel na neivam nang ho na zawvam a hi lo le EPP ki khial na umam ti a chu anadongin a hi le ama na don but na a chu hi chi thing ta in federal army ki phu do ding a he ti a chetara chu a jaw po in hi jong le union force defense force an phu do de wang hi hi chi akimu in hi chi an phu do te deu a hi chi wang he aki support ne ti a jong chu a season aban le ethnic group ho hin ki jaw pan a hi ta in a hi chi wa hi pan kil pan a hi ta in aban le kagamu hi kiveng kagamu hi eta chu keima gam hi kiven tup na wang hi chi zom jing ding a hi ti a jong chu het sa na ananei kit nin hi aban le CRPH in 2008 constitution asim 2008 na constitution asu set wang hi chi pha akisal he en hi chi aki welcome in aban le hi chi federal union an sim do deu hi gal dot a hi jinge ti a jong chu eta news ho koma chu het sa na ananei kin in a hi to a hi a question khat anavekit noitin ama hon anan do na a hi chi federal army ki phu do na dinga hi thil tampi ngaya na het nam ti a he anadong ven a hi le amana seina a hi arm organization ho chungchanga kinga a hi in hi chi army khat phu do na dinga hi politics ngai a hi in political background ngai a hi in hi chi ho chu ke hon kanei po ven hi jong le tu chunga constitution an sim dung jui wa hi federal union ahung ki phu do ai le wang chu hi chi army chu federal army chung ki phu do the a hi in a hi lo wai le tu a ethnic arm organization ho jo se hi ki kilung to the han lang he le wang chu ni chi nom ta a phu do the hi ti a jong chu anadon but kit nin a hi a China question ana veo hitin ichi a China question a ase ado nawa chu a hi le CRPH hin hichi arm group ho chunga hi ethnic arm group ho chunga commitment anei win hichi ho chu hung lo thing han lang hi le iti na gelam ti a hi ongsang sung ki ong ki release an lang hi le ama hin accept an bol na dem ti a hi anadong ovin hichiwa a leader pawen adon put na a hi ongsang sung kin masanga chu 2008 constitution chu ajob min aban le ama hin government helding atiwanga hi hichi arm group ho hi ethnic arm group ho hi ananolin ngita chu military ho to ki tho a government helding ti a chu ana put a hi in a hin la hichi ama lungel anadi lo ja ethnic arm group ho ana hoi tup lo ja chu tu a hi ongsang sung kin jong abol khial ki het do tan ti ti a jong chu don but na ananei kitnen a hin la to a hi CRPH sin hoita a commitment aneya ethnic group ho ki gom khoma hoita a federal union federal government fooding ti a an commit ta ai le chun hichiwa wang hi pankilan tin ongsang sung kila do na ding ho jong kingai to ding a hi ti a jong chu anadon but kitnen a hi hichi chan chu tu ni KUKI channel a iga sai theu hin tin itiam khatna news atha update ahung kit nai le hi cho chu jing le in sei a hi lo le tu ni hla a sei lo wa kho o ma jong le in sei kit deu a hi ti jong chu ga sai theu hin tin tu ni hi chan chu hitan te kha ki pa e